Swastiastu. Tinggi dedane sanedahat uang yang titiang. Gar kita dahat mana titiang rahinane mangkin. Duaning titiang Nyoman Swije, dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, preside kecunduk malih ring channel YouTube Inik Pepelajaran Bahasa Miwah Sastra Bali. Tunas titiang harin-harin titiang pemekas sane ring jeroan kemanten mangkin ledang nyarengin nonton kantos pemuput raris like subscribe. Idudane sane dahat subagia ringgalahi sane luwih hayu puniki titiang jaging udar sematre daging wacaan inik tumpek wayang. Sedurung lantur napike tumpek punika. Ia tu kocap kuruna tumpek wit saking kalih kuruna dom pataring metu sane meteges lahir utawi metemu raris kuruna empak metegas akhir utawi pemuput utawi penguntat. Napi suksemanipun tumpek punika wantah rainan jagat Bali sane merupa petemon saking sabta wara pinihuntat inggih punika sanis cara sareng pancawara sane pinihuntat inggih punika keliwon. Anto punika setunggal sanis cara keliwon ke sangre pinaka rainan tumpek becik pisan angin galah ngastiti bakti ring ide Sang Hyang Widiwasa nunas kerahayuan jagat. Napi malih raris metepengan kadi mangkin tumpek wayange mangkin metepetan ring kajeng kliwon malih wenten rainan pinihuntat ring triwara inggih punika kajeng malih mawah becik galah punika anggen ngastiti bakti da Sang Hyang Widiwasa sapunika. Antuk punika idedane selami 6 bulan satak daserahina puteran puniki masa duwiring manut kalender Hindu ping 6 krama baline nemuang rainan tumpek ngawit saking budak kliwon sinta ngelantur tumpek nyane landep ngelantur raris malih awulan wenten tumpek uduh tumpek wariga malih awulan nyane wenten tumpek kuningan selantur nyane tumpek kerurut wenten tumpek uye mangkin raris tumpek wayang metepetan ring uku wayang. Nggih. Sapunapi tumpek wayang punika kebaosang ring sastra tumpek wayange puniki pada ring tumpek inik poyogan utawi pujawalin ide Betara Iswara. Sira Sang Hyang Iswara punika wantah ide Sang Hyang Widiwasa sane meduwe wiguna pinaka sane ngemertanin utawi masupakyang seluwir barang-barang seni. Anto punika krama Hindune ring tumpek wayang puniki ngaturang wangi wenten suci wenten peras medaging ajungan, ajengan, pesucian, mawah raris canang neraka. Ulamnya nih yening kangkat wantah bebek putih utawi nog bebek taluk bebek. Dari sidadane sane wang yang titiang keramo Hindu sane meduwi suwagina pinaka dalang wayang kulit
duaning patut mantenin barang-barang seni, menduwe gong, menduwe kue-ukiran, raris napi malih menduwe wayang. Para dalange punika ngaturang wangi memuja-muji Sang Hyang Ringgit kebos, meduluran aturan wangi medaging perayas cita, medaging penyeneng, medaging tumpeng guru, raris medaging sesayut agung. Tetujone mangda ide nyuwe canin barang-barang ringgit utawi wayang nyane metaksu rikala kanggen mesesolahan. Idudane sanedahat uang yang titiang, wendan malih hasiki sane membuat pisan, sering kangen pengeling-eling oleh keramo inuring Bali, yening kocap wenten rare, ana alit duwe, sane mijel utawi mas nemonin wuku wayang, saking rahina redite rauh sanis cara uku wayang, kebaos penumadian anake alit letu lewuh, ya nanti letu letuh, lewu letuh utawi letah, anak alit kebaos melik, ya papa kelesa, anto punika asing-asing jatmani rarene sane mas utawi mijil nemonin wuku wayang, patut kebayuhin nunas dirte sapu leger. Wenten wayang sapu leger keangen nirtani nanaki alit mangna ical saking letuhe punika, mangna ring kauripan nemuang sane muaste urip deg-deg rahayu. Dasarnya nih manut sastra napi mawinan kebaos penumadian wuku wayang punika nenten becik rianto wuku wayang punika make pemijilan Sang Hyang Kala okan ida Dewi Uma duaning kepastu oleh Betara Siwa sangkaning Dewi Uma mau parilaksana dudu Semara dal Betara Kala ring wuku wayang taler arin nyani Sang Rari Kumara. Nah, duaning ida Betara Kala sering bulan nadah rari rikala arin nyani mijil nemonin tumpak utawi wuku wayang ke arsa memado-mado linggih ida pacang ketadah arin ida nenten kepeico oleh ida Betara Siwa duaning arin nyane kantun alit pisan kantun rari kepico mangda semistane mayusa pitung warsa. Anto punika kocap ida Betara Siwa memastu Sang Rari Kumara mangda tetep menados anak alit mangda nenten ketadah oleh Betara Kala. Nari sampuni raris mayusa pitung warsa duaning eling ida Betara Kala jagi nyisadio nadah harinnya nih gelis Sang Rari Kumara kanikain lunga mesingidan ngungsi ke penegara Kertanegara. Presida kocap punika Sang Mayasura nyingidang Sang Rari Kumara sakewanten presida taler ke Pademang Kesedayang, ya Sang Mayasura punika oleh Betara Kala taris Melayu raris Sang Rari Kumara melapu-lapu kantos wengi mecunduk ring dalang sedak ngowayang ngeringgit rika raris Sang Rari Kumara nunas tulung mangda ke singidang mesingidan ning selagan gender wayang dalangi
Terus rau betaro kala duaning kelintang luwe seduk kenten luwe pisan ke ajeng wangi sane wenten ring ngarepan dalange punika kantos telas kewara Raden Sulih dane dalang mangda ngewaliang wangi punika duaning merasa betara kala meduwe utang budi ring dane dalang raris mepije kocap mantra suci mantra guna mangda ki dalang meduwe kewagedan kewikanan ngardi tirta amerta suci pinaka penglebur sehananing male sane wenten ring angan imanusa pemekas krama alit-alite sane mas mijil ring uku wayang punika ceritanyane mawinan rawuh mangkin wenten kepercayaan Hindu asing-asing jatmane sane mas mijil nemonin wuku wayang mangda keruat nggih mangda kebayuh antuk tirta sapuh leger sapuh nika metegas kebersihan leger metegas seluwih keuripan sane ninten becik keuripan sane letu sane letuh letah sane papa klesa mangda mewastu dados suci nirmala mangda ninten pinaka tetadahan ide betara kala sekalane dalange punika pinaka sang sane presiden makarya tirta mawinan ring Arjuna Wiwaha kocap kebaos nggih sang meraga suci wantah kewetesin antuk kelir sareng ide betara siwa sekalane dalang pinaka sane presiden makarya tirta suci niskalane tirta suci saking dalang punika wantah tirta amerta saking ide betara siwa inggih dodane sanedahat uang yang titiang kadiasa punika titiang presiden nguningayang Sumatera ini ketatuaning tumpak wayang malia pisan tumpak wayang puniki becik pisan angin galah ngaturang semah bakti ring-ringi hida sang yang widiwasa nunas pengelukatan pengeruatan mangda jagate degdeg sami iraga kena rahajeng sareng sami nuna sampura mantuk ring seluwir kekirangan atur titiang matur suksema mogi-mogi napi luwir sane aturang titiang mawiguna ring arin-arin titiang sareng sami pemekas puputang titiang untuk para mesanti Om Santi 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 Om